Bonġu tfal, nispera li tinsabu l-kol tajbin. Is-soltu niltaqgħu fil-Knisja, però din il-ġimgħa ser ikonna nagħmlu l-ħsieb tal-Vanġelu permezz ta' dan il-video. Ħarsu ftit lejn l-istampa, ħalli tgħiduli x'inhu l-kulur tal-liturġija ta' din il-ġimgħa. Mela, il-kulur tal-liturġija din il-ġimgħa għadu vjola għaliex għadna ninsabu fi żmien tar-Randan, propjament fir-rabaħat tar-Randan. Bħalissa naħseb li kważi kulħadd qed jgħaddi l-ġurnata kollha fid-dar tiegħu u x'vera. Min jafux kemm qed nimmissjaw il-ħbieb u forsi l-iskola, il-futbol wisfin, id-dottrina u anke li morru nisemgħu qudiesa fil-Knisja. Naħseb li kulħadd qed jagħmel xi ftit sagrifiċċju biex jibqa' ġewwa d-dar u x'vera. Anke jekk ikollna ftit noħorġu nduru xi dawra. Fil-Vanġelu llum Ġesu jiltaqa' ma' raġel li fil-ħajja tiegħu kien jagħmel ħafna u ħafna sagrifiċċji. Tafu għaliex? Dan għaliex dan ir-raġel kien twieled għami. Ħanaraw daqsxejn xi jridu jgħidulna l-Ġesu u dan ir-raġel fil-Vanġelu tal-lum. Stories of the Bible. Jesus heals a man born blind. This is Jesus, who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love. He did many miracles and healed people of their sickness. One day, Jesus was walking with his disciples, and he saw a man who was born blind. His disciples wondered whose fault it was that this man was blind. Jesus told them it was not because anyone sinned, but rather it was because the power of God could be shown through this man's life. Then Jesus spit on the ground and made mud. He spread the mud over the blind man's eyes and told him, "Go wash yourself in the pool of Siloam." So the man went and did as Jesus said, and he could see. Wow! The man's neighbors and others who knew him as a blind man wondered if this was the same man. Is that the same guy? No way. They said, "No, he just looks like him." Hey! No, can't be. But the blind man kept saying, "Yes, it's me." So the people asked, "Who healed you? What happened?" And the man told them all that Jesus had done for him. That's what happened. The people asked, "Where is Jesus now?" But the man didn't know. Come on, you. So the people took the man to the Pharisees because it was the Sabbath, the day of rest, and they thought Jesus shouldn't have made mud and healed the man on the Sabbath. The Pharisees asked the man so many questions, What's going on? and he answered them, "I was blind, but now I can see." The Pharisees kept asking more questions. They even brought the man's parents in to ask them questions, but they wouldn't answer because they were afraid of the Pharisees. Finally, the man had enough and yelled, What's it? "Look, I told you once. Why do you want to hear it again? If this man were not from God, he couldn't have made me see." Get out here. Now come back. The Pharisees were so mad at the man for saying this that they threw him out of the synagogue. Jesus heard what happened, Oh, hey there. and he found the man and asked him, "Do you believe in the Son of Man?" The man answered, "Who is he, sir? I want to believe in him." "You have seen him," Jesus said, "and he is speaking to you." Wow! "Yes, Lord, I believe." And he worshipped Jesus. Tajjeb tfal, mela fil-Vanġelu illum rajna li l-Ġesu jiltaqa' ma' dan ir-raġel għami u Ġesu jiddeċidi li jagħmel miraklu miegħu.
u jfejqu. Ġesu jibda l-ewwel billi jagħmel ftit tajn u jpoġġih fuq għajnejn dan l-għami. Imbagħad Ġesu lil dan ir-raġel qallu biex imur jinħasel fl-għadira tas-Silwam. Dak ir-raġel hekk għamel qobda minn Ġesu u fiq u beda jara l-ewwel darba. In-nies u l-ħbieb tiegħu ma setgħux jemmnu dak li kienu qed jaraw b'għajnejhom. Ma setgħux jemmnu kif dan ir-raġel filli kien għami u filli beda jara. Il-Fariżej ma tantx ħadu gost bil-miraklu ta' Ġesu. Fl-aħħar tal-vidjo naraw ukoll li dan ir-raġel li kien għami u issa beda jara jibda wkoll jemmen f'Ġesu. Ħalli naraw ftit x'inhuma 3 affarijiet li Ġesu irrid jgħallimna fil-Vanġelu tal-lum. Tiftakru sewwa fil-bidu tal-vidjo naraw li Ġesu jagħmel ftit tajn fuq għajnejn dak ir-raġel għami kif ukoll qed naraw fuq l-istampa. Issa immaġinaw ftit tfal kieku jiġi xi ħadd u jagħmlilkom it-tajn ma' wiċċkom. Naħseb li żgur ħadd ma jieħu pjaċiru x'vera. Imma tajjeb li ninnutaw li dan ir-raġel ma gergirx u għalhekk għandna nitgħallmu biex nagħmlu bħal dan ir-raġel u ma ngergrux l-aktar bħalissa li qed ikollna nagħmlu xi ftit tas-sagrifiċċji u noqogħdu d-dar u ma noħorġux u lanqas niltaqgħu mal-ħbieb u nagħmlu dawk l-affarijiet li jkollna qabtit. Ma rridux inkunu bħal dak it-tifel li hemm fuq l-istampa bil-geddu, imma rridu nkunu bħal dik it-tifla ferħana. Irridu nippruvaw nkunu ftit pożittivi u x'vera ħalli anke wkoll nagħmlu ferħanin lill-familjari tagħna wkoll li hemm id-dar. Ġesu lil dak ir-raġel bagħtu jinħaseb fl-għadira tas-Silwam biex ifiq. Issa tfal, naħseb jien li kieku Ġesu ried ifejjaq lil dak ir-raġel mill-ewwel, kull ma kien irid jagħmel kien li jgħid kelma waħda u dak ir-raġel kien ifiq u ma kienx ikollu għalfejn joqgħod u jmur jinħasel fl-għadira tas-Silwam. Imma dak ir-raġel reġa' ma gergirx, anzi tid-darba qobda minn dak li qallu Ġesu. Aħna rridu nagħmlu bħal dak ir-raġel u nobdu u bħalissa b'mod speċjali li qegħdin nagħmlu kważi l-ġurnata kollha d-dar irridu nobdu ħafna minn dak li jgħidulna il-ġenituri tagħna ħalli ma nġaluhomx igergru u x'vera. Irridu wkoll naraw li bħal dawk it-tfal li hemm fl-istampa ngħinu xi ftit il tad-dar u mhux nagħmlu ta' rasna u ntelfu lill-ġenituri tagħna. Tajjeb, fl-aħħar tal-Vanġelu tfal naraw ukoll li dak ir-raġel li kien għami u li issa beda jara fl-aħħar jibda jemmen ukoll f'Ġesu. Issa tfal, jiena naf li bħalissa maħniex imorru d-dottrina u laqqas qegħdin imorru l-Knisja biex nisemgħu l-Qudiesa, ma dan ma jfissirx li għandna ninsewh lil Ġesu u x'vera tfal. Aħna rridu naraw li nibqgħu nemmnu f'Ġesu. Rridu nippruvaw naraw li nitkellmu ftit miegħu kuljum bit-talb. Nistgħu wkoll nitolbu flimkien mal-familjari tagħna, forsi ngħidu xi posta rużarju jew inkella nistgħu ngħidu l-Via Sagra jew xi talb ieħor. Tajjeb tfal, mela ħanerġgħu niftakru ftit x'għallimna Ġesu llum fil-Vanġelu. Mela l-ewwel ħaġa li tgħallimna kienet biex ma ngergrux, it-tieni li nobdu u t-tielet ħaġa kienet sabiex lil Ġesu ma ninsewx imma nibqgħu nemmnu fih. Wasalna fl-aħħar tfal, u għalhekk tajjeb illi nagħlqu b'talba żgħira lil Ġesu. Ejjew tfal ħalli ngħidu din it-talba flimkien. Mulej Ġesu, xi drabi aħna ngergru wisq minflok naraw ir-rigali sbieħ li tagħtina. Xi drabi nagħmlu ta' rasna minflok nobdu. Skużana meta nagħmlu hekk, aħna nafu li inti tħobbna ħafna u għalhekk kompli ħu ħsieb lilna u lill-bnedmin kollha. Amen. Insellmilkom tfal,
ونوجرالكم الكومبلمنت tal-ħadd it-tajjeb